mnogo je zvanih, ali je malo izabranih. Oni koji neće Hrista, vrlo vjerovatno da će ti život proći u nekakvim mirnim ritmovima. Možeš biti dugovječan i što bi se reklo zdrav, da igraš recimo tenis u 90. godini života. Ali to je to. Primio si platu svoju. To su ljudi koji su ipak dosledni, koje Carstvo nebesko apsolutno ne interesuje i onda se njima obično ne daje patnje. Nego tako ide taj život, tako i nekako. Što ne znači da ih prije ili kasnije rđajući procesi neće uvatiti, jer ipak je to priroda i ona prosto mora svoje da uzme. Ali obično nema onih obilježja koja smatramo posebnim Božjim davanjima i blagoslovima, koji su zapravo pečat Hristov na onima koji hoće da nose svoj krst.